I posebno ljudi, dobrodošli u novu epizodu, novu epizodu. Danas ćemo igrati Rocket League, znači, kao što vidite ja sam već sredio moj auto, bukvalno malo kad sam skinuo igricu i mislio sam da je snimim, ali nažalost nemamo online, nisam siguran, nisam kupio igricu, tako da ja mislim da ne može da se igra, ovo mi se pojavi kad hoću da igram. Znači bukvalno not logged into i onda kad opet pritisnem kao malo pre se pojavi, tako da igrat ćemo exhibition, kako god, create match. To je kao protiv botova, šta već. Idemo autom i nadam se da mi neće lagle. Ok, boom. Ok, igrat ćemo možda 2 partije, tako nešto. Nisam baš dobar u ovome. Inače ovo kao da igram na joystick, ali ipak mogu. Nekakva raja, ovi su raja, kao fora gusanac, logično. Bum. Ne! Ljudi! Sad! Nabacite! Raja da baci! Dobro. Ajde go! Ne! Jao! Dobro. Inače, šta kažete za novi Vegas? Sad više nije Sony Vegas, sad je Vegas. Bum! Ok, pošto ga je preuzela kompanija Vegas, koliko ja znam, ili Max, tako nešto se zove kompanija. Znači morate bukvalno da procijenite kada da skočite. Inače igrica je super, iako nema multiplayer, nema multiplayer, već ja nisam kupio. Znači bukvalno skinite igricu, ekstra igrica, već mi se... O ne! Pa moj me! Vidi, koji sam noob, brate. Ali, problem je što igram na tastaturi, pa ne mogu lepo da skočim i tako da jao... To, bro! 1-1. Dobro. Ne. Nemo sad da nam daju. Dobro. Vrati je nas. Ne! Gol! Ne! Za 10 minuta. Za 10 sekundi. To! Jao, ali nebitno, pobedili smo mi. Dobili smo ovo Mad Flames, kako god. Super, nice. Pobedili smo, da. Ajmo još jednu. Jer ovo nije baš dugo trajalo, stvarno. U sljedećoj epizodi će igram vjerovatno u plavi tim. Evo ga gol, opet za nas 1-0. SG. Dobro, ovo će biti jez, ja mislim. Jer mogu jedino što je fora u ovome je da se zaletite i ovako date gol srede. Okej. Evo, uvijek se zeznem kada ovako vidimo. Jo maj. Ako ja sad... Da nije realno? Ako sam uspio da premašim ovakvi gol, brate. Što je i ovaj... Vidite. To mrzim ovo. Mislim ovo, vidite. Pa šutni! Koji idiotis. A ne, tamo. Dobre! Dali smo gol, ljudi. 0-1-3. To sam smislio samo onako ime. Evo ga. Evo. Sad ga. Bum! I... To je taj gol, 5-1. Znači bukvalno samo zalet. I desni klik, to jeste na mišu, da, tako. Kao... Odjednom onda dobijete mnogo brže, kao... Pojavi se kao što nama dali sada golove, maj... Ajde, ne smijemo da
dopustimo sad za ove 2 minuta da nas pobjede. Ne, uopšte ne smijemo, ali oni nas moraju da pobjede. What the fuck? Mi njih mora da pobjedimo, to jest oni nas mora da puste. Što letimo ovako? To je jedino glupo malo. Ajde, neko sa druge strane. Okej. Dobro, okej. Stvarno ne verujem da će nas pobede, jer dosta stvarno treba da bi nam dali jedan gol. Dobro. A samo je još preostalo 1 minut i 34 sekunde, tako da isto sumnjam da će nešto biti. Ok. Sad definitivno... Ne! Što je ovo? A ne! Nisam mogla se zaustaviti. Ok, idemo. Ne, što sam mi gubio. Ali bukvalno ovdje se ne možete shvatiti gdje se nalazite. Gdje je loptica? Čekaj da uzmete malo. Dobro, nisam previše skočio. Ovo je kao fora nešto da nam neće dati gol. Još 13 sekundi, nešto. Pobedili smo ovo sa 7. Možda čak i damo jedan gol, nisam siguran. Možda, samo možda. Ja ne znam što se ovdje izdešavalo ljudi, ja nemam pojma što se ovdje izdešavalo. Bukvalno ide se penjemo u borikao. Eto što se desi i to je to za nas. Pobjeda. Opet smo pobjedili, znači 2 runde smo pobjedili, to smo isto dobili. Ok, exit to main menu, 4. smo level. Kao što vidite, to je taj džip, čuveni džip, formalno što god. Ok, znači to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste bacite like, šerili smo se. Da, nebitno, tako da to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste bacite like, share, subscribe, uskoro stiže nova epizoda, novi klipovi, nova aktivnost, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi, do sljedeće epizode bacite like, share,